Mu mateka y'ikipe ya Arsenal nta mufana wayo cyangwa se umukunzi wayo wari woherereza undi ubutumwa cyangwa se ngo apostinge kuri stati ya WhatsApp yishimira ko iyi kipe yatwaye igikombe cya shampiyona mu gihugu cy'Ubwongereza. Wari uzi ko se ikipe ya Arsenal iheruka gutwara igikombe cya shampiyona mu Bwongereza, WhatsApp itaraza, Instagram, Facebook, Twitter ndetse na Instagram, utibagiwe yewe na TikTok, izi mbuga nkoranyambaga zose zari zitarabaho. Hanyuma rero ikipe ya Arsenal kuri ubu uramutse urebye urabona ko ifite amahirwe yo gutwara iki gikombe muri uyu mwaka. Ese bimwe mu bintu byabayeho mbere yuko cyangwa se nyuma yuko Arsenal itwaye igikombe cya shampiyona ni biki? Reka duhere mu gihugu cy'Ubwongereza. Ikipe ya Arsenal iheruka gutwara igikombe cya shampiyona mu Bwongereza Elizabeth akiri muzima, ni nyuma y'imyaka 19 nibwo yaje kwitaba Imana. Hanyuma kandi ikipe ya Arsenal ubwo iheruka gutwara igikombe cya shampiyona, Saddam Hussein ndetse na Osama bin Laden bari bagihari, ndetse bari target ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari bamwe mu bantu babanzi ba mbere ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zayoborwaga na George Walker Bush, kuri ubu ngubu amaze gusimburwa n'abaperezida bagera kuri 4. Hanyuma kandi kuva aho ikipe ya Arsenal iheruka gutwarira igikombe cya shampiyona, ikipe ya Chelsea yari ifite ibikombe 2 gusa mpuzamahanga, kuri ubu ngubu ifite ibikombe 11. Ikipe ya Manchester City yari ifite ibikombe 2 gusa bya Premier League, kuri ubu ngubu ifite ibikombe 10. Hanyuma Cristiano Ronaldo nibwo yari atangiye gukina mu ikipe ya Sporting, hanyuma kuri ubu akaba afite imyaka 41. Lionel Messi yari atarakina umukino we wa mbere mu ikipe ya mbere ya FC Barcelona. Hanyuma Messi na Cristiano birumvikana ko nta Ballon d'Or nimwe bari bafite, kuri ubu ngubu bakaba bafite Ballon d'Or zigera kuri 11 hagati yabo. Hanyuma kandi ikipe y'igihugu ya Espagne nta gikombe cy'isi yagiraga, kuri ubu ngubu ikaba igifite. Ni mu gihe kandi hari abakinnyi benshi bavutse nyuma yuko ikipe ya Arsenal iheruka gutwara igikombe, benshi muri bo bakaba bakina barimo no gukinira ikipe ya Arsenal, barimo na kapiteni wayo Bukayo Saka. Ese wowe nimba ufana Arsenal ni gute uzishimira iki gikombe niramuka igitwaye nyuma y'imyaka ingana n'iy'Amavubi maze atajya mu gikombe cy'Afrika? Duhe igitekerezo cyawe muri comment.